Kardom, pini nilitum dongmuka forest IB, sai yang kalau nilitum kerangkit, amai kacau paporating penalitum kaduri Karbi Hills Live, lapian Karbi Longri Abirta, lapian News Fast, lapian DK News, lapian 365 News India, lapian Karbi Anglong Today, Kamran Abirta, DK News, Bisnat Karbi Live, lapian Karbi News channel dokter kan. Kaduri ini nilitum nacok paporating penalitum masuk akhirnya ke mai follow nilitum nacok kong tempo nilitum somjing rupet dan nilitum akhirnya ke mai follow nilitum tempo jero pabrik lo si pini nilitum dah belum muka forest IB lo akhirnya ke mai tuha kondang nilitum nilitum song ti jing rupet pis nilitum langsung ni so akhirnya ke nilitum apa langsung long tung Party Farmer Association kan hai langsung kanjo lapian nilitum Presiden yang berkonsep mana KSYC adalah Ahmad Regional Committee kan, Ahmad Regional Council kan, Presiden Longsadar ini, dan kudu tulang KSA Bukla District Committee kan, akhirnya Ojoirong Jihon, lapen Uyah Vice President Central Committee Vice President akhirnya Long Kiram, dan akhirnya Pemilok ni tunda lokal tunda muka yudat mustami dulu, sini nilitum Ahopet ni nilitum kira-kira macam apa orang ibang kelah hendak non section 2 for line alamที่ทักษิณตุงyang ke mai di papon lebang di lain lo je nilitum lebang so yang ke mai lo nilitum kecuni di pondok nilitum Karbiano Thomas Council akhai Dr. Tuliram yang nanti Karbiano Thomas Council CM akhai lapen nilitum dah Mahamaya local IM akhai yon singkirot lapen len em revenue IM akhai Washington so nilitum song ching pe pen kacau ni di pondang tu dalam kita kelah itu, je nilitum dok muka pen, yang dong ni kaya mati sudah dalam kurang kangan, pada nilitum Central Forest Range Purilok tu, ajo ini pen nilitum letak land beneficiaries nanti lah, tapi akhir tu tumbang la compensation atang kalong ni kusibu, kasi labang so long compensation along ni atang kabang nilitum kadua kami beneficiaries mantap iyan nang jimati long et nanti kasi labang so long Karbiang long autonomous council si makai Dr. Tuliram long hang apian long Mahamaya local MEC mati Karbiang long autonomous council iyan makai alun sing kira nak hai lapen dutulang land and revenue iyan lapen forest board chairman kai Richard of this kami labang so long nitum dong ka kararapan mati den gong kararapan labang so forest reserve rilok bolong darong ne kebrong sekeblo labang suarong non hete kising momong kali ningkan kikem ningkan poke patran den sila bang suarong rong mirong kali rong milo labang so rong apan kami kota Karbiang Long Thomas Council dan Land and Revenue Department kami kota pinangan bidang dulu dan kota kelong ni kota is edon ni dalam ini tumar julong dan sila long le kota ke datang lapen land beneficiaries ke datang atau manam ke bang so for land compensation akan tapi pondek nang ji kusi nilitum lah ini song chingrong pepen nalitum panjuni riponiglo lapen abang solong jasmet pen Karbiang Long Thomas Council pen kami cirap cita pondek nang ji lapen lah nitum lah bang beneficiaries ke pandrapik nang ji kusi nilitum song chingrong pen lagi pen ini nalitum kado kai pas kami nak cirap cita poniglo lapen nilitum akhir pedisi aku kacan ni konsul tulang la compensation atang kabang rabjin pen beneficiaries kumpan kilabji hasil tu mahin pen itu Karbiang Long Autonomous Council yang Revenue Department yang jilok Karbiang Long Autonomous Council kecari pun tim Karbiang Long hati hoi Dr. Tuliram Long Karbiang Long Autonomous Council siapa mas kami jenuh di pondok tapi yang revenue dia makai masuk isu mas kami jenuh di pondok tapi masuk compensation akan rabjin pen lah aku ecik tuang bom kadua kami beneficiaries kedoan mas kami la compensation akan ipi patir dapat kasih jenis di pondok itu. Akhirnya kita mentang Durga Puja mati dunia kar video festival akan sepuji tu dalam plan lo, terus kami pipit lo, lapen nong la Christmas akan kami puji lo kami pipit lo. Si nilitum si kami untuk dak lokal, dong dak lokal mani lah, tentang itu lah lokal lah organization doan si kami nitum lah masuk for line along leke bang pani tum ning arong piglo wan ni arni ni kan sa mini litum masuk for line gang ji ni tum ning karong dolo gang ji bukan la si ni tum kwan ni arni
lada ningkan si aprang mati la chiklo yon hoyon chok aprang pen akam cheng bong lo for line akam stami nili tum kadok wis stami rat tum tami bangso kacheton ang kechipaklan gulo mitum ning aro re kilo so for line ke bang pen la pen nili tum stami al atang kalong pina pos stami claim dam bong lo akam ba stami tini ania stami nili tum claim dari kita pe jata pe wis stami ni tum la compensation atang ka bang long la pu tum rat tum tami ning kelo la pen la for line long le ke bang pos stami tum program to budget ponok pe tum cheton pondo la si la bangso long na-anani pes kami itu compensation na tangkalong ni depsi kami akaman kembong lo kami kudu dela nasi nona bang kudu tuma kenangan 50% di 60% di akaman kamang tangkelo la posini li tuma pan pini alias kami beneficiaries tempat indo depan ta sekai sisi ta pai tajir jena nasi prabjin ben la bangso compensation na tangkapan beneficiaries itu anak pan di bajir da pasti cuma dilo kucu ada po pilihin ben ini di kau alun bang lalu tim kan dia lo kita siap di ramah ramah pencing lo lalu NPBU department pen forest department tempat prabjil pen la so forest land kurilo mati forest village kurilo gua bang itu claim tam pon pen itu berada pan itu lalu kela arab kan cinghon kanghon ka jin sampai itu claim tam pon pen itu cerap itu dum dek pon pen so compensation apa ladang dong ka arab pan itu rap dum pen long dek pon kurilo ninjek pon kasi thot meeting kena video bakso pinang ke mai phalam ke ti bang di anu si kone kilo thot songka pe tum si rasi adu kali itu kan dulu ceria song ni dan itu muncul yang ke mai phalam kita protein dan jodoh silalo je itu di bakso ame kena ke mai ke pha ke lalo je la bakso korban alam ki mongle lam ki pinang ta ko na tum sampai istiwa la pen pinang ta ke mong lam tum sampai istiwa sinon maka jasa me pen itu pini atipi ke hama ke lalo je itu lada domuka lapen parokwa ada labangso four lane along le along lage section 2 ada se budi lo sila bangso section 2 lo ke claim ke dam same labangso sai ke claim same chiklo joni jom no pram se claim mo jcb hai no kapre kapre kame non lage pokka hai dam claim mo sila so long ke ni litu ku jamji bange tangka bang non anta compensation tangka bang beneficiary tum long le pina si hala so beneficiaries tum long le pinang ko le sonsi la bangso long le atuwa bang claim ara do sini council of authority tum ha aju itu lapen labangso long alang itu ta nang jathan lo je la so beneficiary alis ahem ku tum bang chip ku lo je non ada tangka bang long le pinang lo amper la chota kali je alang itu ta me chu ham pik lo joint secretary long sabe dam lo gustame non anta alang itu man tangka bang bite pinang kulo tan le labangso atowa ta et momo kumentu siti bola tum ha labangso atowa ke lagi claim der ko tan der ko mo la tum ko ase chela ko labangso ame thake long nang kita kata sila bang la puson chok se den ni je komatum sila bangso council long ke claim la bangso land and revenue ma komatum sila bangso department ma joint secretary tuma la ke long le bangke ke long back nang ji ahem ku tuma junior tuma ka la tuma prapjin pe ta ka bang isi bangso atowar bang ta claim ponang ji isi pene la lo je non la moben pulo je forest long le ta doko pula da domuka pa la bengong denarong le leche da isi la da sirin pura long si pulo je forest long le bang dak bangke forest long le doko puse non ada la bangso compensation na list tame taka ki pija list tame non tame paklan pe delo pulo tan de hala da karong achu kim la da ningkat hoket bag dolo arong jikim la so tensi hala kan Bengal Thomas Council pen tame pata tame isu lo je naktum malong le lo naktum dolo tusi pata ta la yo nata karo pata lo lagi hala da pensi Bengal Thomas Council pen la bangso pata tame isu lo pulo tan ne non na four land along le kiba la bangso towar kiba ahun bake non ta ala le tum han bake tangka tame people la pen compensation list tame takai physical le compensation long ji pula bangso beneficiary list tame alam tum hata people le silasi nili tumbang ke kabilo chade song pen chengo lada apa song do nitum kachuni ribang ke lalo je alang itum pas tame labangso ko ane ani kan men do tang de lokosi nikan soket poket sose apta do elo kosi alang itum tame asabet along le ke kolong tame alang itum han bangen nil tumain pen compensation pinagi pusi nil tumin pen chongpolo athema alang itum tame methang lada amethang hem ri che bochelo amethang tum joe jo somlo phinu lo the pen chenglo gopipide kowe biti lai hui tame thingpi arong alang ta alang dumda chuli lo lai jo som cha alang dum lai ben jani kana tame asapsu tame jor kono alang dum jo reng ni bom lo no la so hut pang cha alang dum lai ahar mu abi pon pim na jani takalong le pulo tan lagi dum isi bangi ni dum kalam jadi prabjin per la bangso tangkal tame alang dum
Prajin pen karbing long Thomas Council pen isi step deng serang tumhan keong dung le kupe tame isi bag pinai kusi ni tumai pen tame jongkono lapen lalo isi lam nili nije kantung je labangso section 2 along tame ni tum arjulong je kapre tum tame komane tum amen kache thabun tum duho kusi Teklong lo la pen itu penan halas lo along ke do beneficiary tu nang than tu na teng tu tambe nang alang tu nang than tu ta do la kapre kamen tu da along le be pin da jamen nang thap tu ta bare tu siku to alang ala tu man nang ni tu puji je alang tu man nang lagi tangka bang bipet nagi la pen la tu man nang hearing hang pa mele ni ahok pe kalima kalang ma along le do ma le ma la pen la tu man le hang chot ji kali la pu ronga sol tu ben cheklong alang ni tu man paklang se jong se kali bulan de alang tu man le compensation tangka bipet nagi la pen la so amen na ko kumalong le apata dung se do ma tu man si tangka bang epine si di skill ben job la pen do tula je ke datang section 3 la pen section 4 long tame non anta tangka ke long le alang di do lang si di tum arjulong lo la pen theka lo di tum han che than lo si section 3 la pen section 4 long tame tangka ke long le tum han tame prapjin ben la bang so compensation la tangka bang e ki pi kon eji phasin dil tum karbilo chale song la pen KSYC pen chelo KFF pen chelo la pen dak lan ham phang pen churi lo la alang tu man tame tangka ke pi phasin prapjin pen churi lo se la ba si ke aja ko man ko kilo bilang boleh tu for thing kasi itu berarti mai kana ko la dalam mangge karbeno mo kuchil to forest department na pede revenue department ng kachin ko sura jo la sila mahulong pen ko si Brapur adangat ano idulong okay ni ron ko siya long mangge ko dara nang ko ay kano ba hindi yang sino ka song adhila tum no na bang forest department ng chipulo la mangge itong forest along ni forest alin ko bis tamni de ko sin ka thong ke mapranken labang damong kituaran tong revenue department nong yung mata diyan kasi manghumi ni alam kasi nong napora ho rong marata pan kitu kilong marata pan kaping no dun mo sila ahin din kag forest long le revenue long le pang hapang kan itu ke aning tupik kasi non itong chini thulo kitab tangan ikan 2020 ikan ya paklang tulo la suat daan abang kela dok mukar sinjak lapen mo se pura ajakan abang kela bang forest village as forest village antar kapuri long so se ite pida dia puri nila be chilo school ame ikin long ren te as la bang ke ladak pili angko machi yok do si pili pinatya mai men tapi ladak kilong chom nei bang ani kuan ma bang tu kilong kuan ma hola kapre tum settlement tu compensation kilong ating sila ada ka phatame long vek nei kusi tu pinye puja tapi la so di malong itu investment bet hay tu raw hang la bet daka dukok la non foreign from puta long aku dukok tu hani tu investment tak si juni lo la bet puja je la so nang itu raw marada phan ke mangbu forest long list settlement long non an da alis ki paklang kita bang ni duk pigo settlement itu dapat puja lo non ma settlement bet labang tu forest long kapuri re punang lu makoi ci hawa la bang settlement ni paklang ko la bet bang kelong tang compensation teng silong pili nang mula dapat tak jong si PPP dia lah masih apa dia jong si PPP tak forest long nilang na pili pisi kota pidel ka bingno to mo sing ben ngajin ni alam kubi mo si kota pidel tapi pisi office ke school men chelo dan kapre government scheme deng ra kasi ka bingno mo konsir pen no la compensation la so da kalong compensation long ni teji ni do kan long alam ang ding duk duk ada ngara pa apa mo ko sinam si do mage piniman do kasi do la revenue department pen forest department tu talang ko mo na ko si roy bang pinis tonsi data compensation palo ye man masih sa semena to claim nang mo gusto ko puta jong sila so claim nila ko din to claim nang jiana ron natin kini dum kibang sila ani dum jisong nako Adirang rom hal last ko ang diskiklan lapen senja plan up to ile tubuh senso sini yang diskulan bang di tentang kerja so tak lo tapi itu mau wala mungkin itu si rompu di das rompu so lo das ini tu si rompu nang kedo rom nang kesenga bang kini tu ni bang aci ni dek setami dak bang di tu benar income pocket tiga pak lego bon setami jeng rong hang rong ama ke langsung sisi di pon lo tapi di taruh rong langsung sisi di pon lo nasi yang paling marong kado lo setami itu malas ko ya chat rong lo setami ini pun bantu pakai Uwe apoisa compensation na tangka
hem tu man nong le ko isa di ko silong ni ma kami kilong dia pun dihidupi ngalang dan sedang kilong dia hangan ku suang ku la pes mangga diri yang anak pakai di rumah ke adi sinta kan ni semua ke tu mang ni kasi semua bumi pulang ke bangke di hidung bang tu make tu ni kan tu mal lo ile tu kucing hon kar benglong tim kar benglong itu kucing hon CM akhir hai doktor tunan long han la pen ke ni tu kucing hon Muhammad along local emisi mati kar belum termasuk CM la pen len ribin IM orang itu support budget pen itu masuk kompensi semua tanpa kilong dia pen itu orang boleh bisa kilong dia pan nari macam ni kalau asyik awak teman itu solo dalam kadang 2020 ani kansi solo nangili host kami ini kilong solo 2020 lah kuwe nangili oh mari kuwe nangili lah solo nangili roh akisi solo naik kan mana itu nak kuwe yong si lah solo nangili jiprote lah solo kuwe nangili ya kansi itu mak solo mens mari solo nangili itu mana kali nangili kami nona pangke hai bang host kami praktin pen itu soda kures kirian kuliah dah rumah itu praktin pen tapi yang kita tengok macam ni bila praktin pen leher tu kan kilong dia perusahaan kilong yang tak anak